Halo guys, kita kembali lagi ke channel MG Toys. Kita mau cari mainan di sekitar sini. Ayo kita cari yuk. Yuk kita cari. Hei, ada mobilan Tayo. Ayo, ada 3 nih. Kita kumpulin yuk. Kita kumpulin sini. Kita cari lagi. Oh, ada Ultraman nih. Ultraman ada 3. Lucu sekali guys, mantap ini, lucu sekali. Kita kumpulin yuk sini. Kita cari lagi. Oh, ada ondel-ondel ternyata. Ada ondel-ondel. Ih, lucu sekali. Ayo kita kumpulin lagi yuk. Kita kumpulin sini, kita cari lagi. Ada bebek-bebekan nih. Oh iya, bebek-bebekan nih. Ada 3 bebek-bebekan. Lucu sekali. Jatuh. Lucu sekali ini. Ada 3. Ih, lucu sekali. Kita kumpulin yuk. Kita kumpulin sini. Kita cari lagi yuk. Itu apa itu? Pop it guys. Ih, Pop it jumbo, lucu sekali ini. Pop itnya kita kumpulin lagi yuk. Kita kumpulin lagi sini. Kita cari lagi. Ada pancing-pancingan ikan. Ih, lucu sekali ini. Kita kumpulin yuk. Sini. Udah banyak guys. Ini mainannya nih. Oke, yaudah ya guys, dah.